U Vili Anđelini održana je tiskovna konferencija na kojoj su bile i zvijezde ovogodišnjeg ljeta na Ljetnoj. Dobro raspoloženi unatoč odgodi koncerta za jedan dan obratili su se u svom ležernom stilu mnogobrojnim predstavnicima sedme sile. Prije svega pozdravljam naše drage goste, tu su Luka i Stjepan koje ne treba posebno predstavljati i naravno s nama su naš domaćin gradonačelnik gospodin Ivo Dujmić i predstavnica Zagrebačke banke gospođa Tamara Sergo, naši vjerni pratitelji dugogodišnji, naši dragi jedini sponzori. Ja ću prije svega zamoliti našeg domaćina gospodina Ivu Dujmića koji je vjerni fan tu Čelosa, on ih prati po njihovim koncertima, da kaže par riječi. Evo, prije svega da lijepo mislim da je posebna čast za Opatiju što može ugostiti ova naša dva svjetski poznata glazbenika. Ja sam imao čast 2 puta vas slušati, prvi puta u Lisinskom, drugi puta u Areni i mogu reći da je to nešto za mene posebno neponovljivo i eto sa posebnom radošću čekam i 3. put. I hvala vam lijepo što ste došli i eto, želim vam da i moji sugrađani uživaju i dožive ono što sam ja uživio 2 puta u Zagrebu. Hvala. Hvala gradonačelniku. I ja ću samo reći da ne ureknemo da će sutra koncerta evo biti, pa pozivamo sve te ljude da sutra dođu. Luka i Stjepan su smješteni u Mileniji hotelima koji isto tako zahvaljujem što su nas pomogli na ovom koncertu. A sada bi molila našeg glavnog sponzora i predstavnicu gospođu Tamaru Sergo da kaže par riječi. Zagrebačka banka i Festival Opatija već dugi niz godina uspješno surađuju pomoću sponzorskih ugovora i ovdje se mi kao Zagrebačka banka doista već osjećamo kao kod kuće. Vi znate da je Zagrebačka banka bitan čimbenik gospodarskog razvoja ove županije, tako da i ne treba čuditi činjenica da pomažemo sponzorskim sredstvima važne kulturne događaje, a to mogu reći da je to doista jedan od vrlo, vrlo važnih događaja. A sad naravno ono najzanimljivije što svi čekate, Luka i Stjepan, obratno. Evo, mi smo sretni biti ovdje, prvi put na Kvarneru. Meni je ovo kod doma, ja sam išao u srednju školu u Rijeku tamo i zapravo nisam nastupao u ovim prostorima od srednje škole. Tako da je ovo za mene poseban događaj. Nažalost, eto, vrijeme nešto zajebava. Sutra ćemo. Sutra neću. To mi se baš ne sviđa, ali sutra će se razvediti, tako da se ne morate niš brinuti. I jedva čekamo da zasviramo ovdje. Mi ćemo sa svojom svirkom razvedriti nebo. Biti naš zadnji koncert u Hrvatskoj na dugo vrijeme, duže vrijeme. Tako da, bilo bi bolje da se dogodi. Ne, dogodit će se. Nećemo govoriti da se neće dogoditi, dogodit će se. Dakle, sutra na koncertu. Da, mi ćemo, znači, početi sami, Stjepan i ja, na ta 2 čela, počnemo sa našim obradama, po kojima smo i poznati, a na kraju će nam se pridružiti naš bubnjar, Dušan Kranjc iz Pule. I probat ćemo, znači, stvoriti ludu atmosferu i mi ćemo uživati. Čuo sam da su stolice postavljene. Jesu. Mi ćemo probati sve dignuti sa tih stolica. Nama je draže kad se stvori neka štala na koncertu i da mogu slobodno maknuti te stolice i dignuti se i podivljati s nama. Divljat će oni sutra, divljat će. Samo nek nas vrijeme posluži. Da, inače ja moram reći da je za ovaj koncert zaista ovo je, otkad je festivala Opatije, ovo je apsolutni rekord oborenje i moram reći da smo imali još 5000 stolica, ja mislim da bi bilo sve prodano. Telefoni non stop zvone i zapravo prvi put, meni je naravno žao za sve one koji neće stići sutra na koncert jer imaju neke druge obaveze, ali što se tiče koncerta on će i dalje biti rasprodan jer je već lista čekanja ogromna, svi zovu ako se slučajno preseli da li možemo doći, tako da koncert je i dalje rasprodan. Imat ćemo samo klasični koncert u Lisinskom za Božić, a sljedeći rock spektakl ne znamo za kada je planiran. Sljedećih godinu dana sigurno ne, u Hrvatskoj. Tako da... Sad će izaći naš drugi album, vjerovatno u siječnju, i nakon toga ćemo početi planirati neki veći koncert na ovim prostorima. Dobro, niko ništa. Ja ću onda jedan mali detalj pokloniti Luki i Stjepanu. Evo, to je ovakva majica. Vi imate svaki crno-bijela varijanta.
se možete na to pripremiti. Tu je iza Miru Vidovića koji je vani, dobro da ćemo odgovarati kasnije. I evo, izvolite svi skupa popiti tu čelost. Po završetku presice sve prisutne Rajna Miloš je iznenadila predstavljajući novi koktel Tu čelos, kojeg su naravno prvi probali Luka Šulić i Stjepan Hauser. Dakle, bazena Smirnoff vodki za vas. Uz kombinaciju svježe raznječene limete, malo likera od lubenice, liker od jagode, malo džusa, puno ljubavi i to vam je vrhunska kombinacija. Kao što su Tu čelos. Luka Šulić i Stjepan Hauser Tu čelos će u prepoznatljivom stilu Opatiji donijeti vrhunac na kraju ljeta na Ljetnoj. Trenutačno najpoznatiji Hrvati na svjetskoj sceni zatvorit će opatijsko ljeto na ljetnoj pozornici.